to je opasno. To je opasno zato što se na taj način podgreva se to stanje straha, da će ISIS u svakom trenutku udariti, da je jednostavno nemoguće zaustaviti, preduprediti to. Ali zašto se sa druge strane isto možda odgovara vlastima da to bude ISIS? Zamislite kada bi oni rekli da je to izveo neki pomahnitali pojedinac iz mase. Pa to bi stvorilo opštu histeriju. To bi značilo da jednostavno, na primjer Francuska u ovom slučaju, ne može da se odbrani, jer ne postoje načini da se ti ljudi filtriraju, da se nađu. Postoji veliki broj ljudi koji su na forumima, koji pišu sve i svašta i koji potencijalno mogu da izvrše ono što su izvršili, na primjer u Nici ili u Parizu. Zato smatram da delom i bezbednostne strukture i vlade, da je njima lakše reći da iza napada stoje organizovane grupe, jer kada postoje organizovana grupa, to znači da imaju ispred sebe poznatog neprijatelja, koga lako možete ga udariti, tako što pokrenete dakle svoje bombardere u Siriji i onda oni tamo bombarduju. Sada efekti toga, ja sam skeptičan povodom toga da li će to uopšte nešto promeniti, zato što upravo suprotno, postoje teorije koje kažu da kada vršite tako napade još veće po takvim grupama, da će one sve više izvoziti te svoje napade napolje. Zašto? Zato što one međuvremeno gube teritoriju, regrute i moraju na neki način pokažu da su vitalne. A najbolji način tu da urade je da udare po svojim neprijateljima i da pokažu da to jesu. I upravo to je ISIL uradio u Francuskoj. On je pokazao potencijalnim regrutima da su oni dalje u igri, da oni dalje mogu da napadnu Francusku ili Nemačku ili bilo kog jakog igrača.